football Titi Barcelona somnga palina ngai thavele don ta ila tunjuma chuan in khel result le in khele turlama tang hian bultan ta ila nizan khan India rama in ala sangber Indian Super League khelchun zom niin Punjab FC le FC Goa anin machona chakjok omlovin gol khat ve ve khungin anin ne to he me cha hian Punjab hian minute samni pasarina ma roi ma sela minute somnga pathumna Goa hian an suta chakjok omlovin point khat ve ve an hlo chuak ani he me cha hian Punjab in sikhat faya ma an roi la in minute somli pariana an player poimo gol khung tu ni bok Efyang Sungusi no chua ania Punjab hian second half un tamjok player tlem jokin an khelani ti hian Indian Super League season kalmeka Goa hian khelnga atangin tumni chakin tumthum draw an neya latlomia lo zinga telma sela point som panga hlo chua theya tangin point kwa an hlo chua ka te bula palina anni Punjab FC hian khellia tumkhat chakin tumkhat vekan tloma tumni draw nei to bokin khelli atang hian point nga an neya te bula pariatna anni in kheldanga ni jan khan Spain League Samber La Liga a match khat khelania Rayo Vallecano le an mikwa Levante te gol khat ve ve khungin anin ne tok he match a hian mini somli pakhatna mikhwal team Levante hian Carlos SP mangin man ruaya second half mini somnga pathumna Nobel Mendy Rayo Vallecano player in red card choya mol nei tu nufwal jok ni bok hian gol an mamola in player an chan tathunga antan ahar sat pha le ma se minisom ko palina lotlingin pathesis mangin asipuran suta chakjok omtalovin point khat ve ve an hlo chuak ti hian La Liga season kalmeka Levante hi andin mun athalo chunjom zela relegation zone a ommekin te bula among berdo tua an oma Levante hian khasomni pariata tangin point somni pathum chau an la nei ani anin ne tok pui Rayo Vallecano hi chuan khasomni pariata tangin point somthum pahni an neya Rayo Vallecano hi te bula som pathumna ni ma sela relegation zone an kalsan na hi point ruk chau ania wangin ani po hi in thada thei an ni lovani Italia League Samber Serie A match khat khelni bokin Cremonese Fiorentina an mikhwala gol nga aluta mikhwal team Fiorentina hi goli gol khatin an chakani Fiorentina hi minute samni pangana Fabiano Parisi mangin man ruaya minute samthum panina Roberto Piccoli mangin an khungbela minute samli pakwana dodo manga khungbel lein sithum faya ma an roi nu hian gol khat an chua Cremonese minute somnga pasarina David Okereke mangin an sipur an su then ani ma se hemi nu hian minute samsarina Fiorentina bokin Albert Guamanson mangin an golina an khunga goldang lubel talovin David De Gea khelna Fiorentina hian phu takin point thum an hlo chuak ti hian Serie A season kalmeka Cremonese relegation zone a ommekin khelsomni pakwa atangin point somni pali an neya tal chua naiber ni masela anla tal chuak bik lavani te bula somparuna Fiorentina hi omin khelsomni pakwa atangin point somni pariat an neya relegation zone hi point li chawa an kalsana wangin Fiorentina hi in thada thei anla ni bik lavani English Premier League apo match khat khelni in Brentford le an mikhwal Wolverhampton te anin ne to ka goli luna match a hi mini somni panina Brentford hian Michael Kayode mangin man ruaya mini somthum pasarina Igor Thiago manga khungbelin mual nei tu Brentford hian sinhi fine man ruai masa ma se Wolverhampton hin hoisen taka beiletin minute somli palina Adam Armstrong mangin an sipuran su thena mini somsari pasarina a tolu aroko dare mangin an sipuran su zawzui ti chuan goldang lubel talovin Brentford le Wolverhampton te hian gol ni ve ve an neya point khat ve ve an hlo chuak ti hian Brentford hian te bula an chunga omte nei zual theina rem chang an nei an bo pela an chungchia om Chelsea an phak lona point khat chau ni thei tur kha tuna hian point thum ani taria Brentford hian an chak zolo awangin an chunga omte hi an nei zual thei talovani ani hi te bula pasarina omin khel samthuma tangin point somli panga an nei meka Wolverhampton hi season mang chetak an nia abikin season chawmalam an mang chele zuala chu chuan tungthleng hian nataka ngongin te bula among bera an omta zela khel samthum pakhat atangin point som pasari an nei mek ani zan ina in elna then khat khelchun zom tur oma chungzinga chuan Europa club levela in elna sangber UEFA Champions League a run of 16 second leg match league khel tur niin dar som pakhat le mini som panga a Sporting in Bodo an mikhwal dona zanlai pel dar khatle chan ve a rolin match thuman khelanga heta hian Chelsea in PSG an mikhwalanga Manchester City in Real Madrid mikhwalin Arsenal in Leverkusen an mikhwal don bok zan ina hian English club pathum anin landona
an ni ho hi first leg a chak zo lo vek an ni awangin zanina hin an din hmun a tha sa te chiam bik lova Chelsea le Manchester City phei chu an din hmun a tha lo hle chu wangin zanina hian English club pathum hian quarter final an lu don nge don lo hi ala chiang lovani bodo hian Sporting hi first leg a sithum final ne towa chu wangin Portuguese club Sporting tan hun tira tangin na taka bodo hi attack nga langai do na bodo hi team form tak mai che thatak an nia an huai sen boka chu wangin Sporting tan po film khur atul don le Chelsea le PSG a hian first leg a goal sari aluta PSG hi golnga gol nin an chakani kha zanina hian PSG hian gol thuma ma hroi sa chungin Stamford Bridge a hian bulan tran do na Chelsea hian FIFA Club World Cup final match a an lo ne do PSG hi Stamford Bridge a ngei mai le thal ngei tumin an mi khwal don ania Chelsea khelmola in khel tur nima sela sithum faya nufual sa ania wangin Blues tan hian mabak akau leya hun tir lama tangin omzenein nataka PSG an attack atul point arin omani Manchester City le Real Madrid in machon tura po hian first leg a Real Madrid hi sithum final chak to ni kha Federico Valverde an hat-trick asiam nge Manchester City hian Real Madrid hi ne ngei tur chuan sithum faya an hne nuwa po penalty shootout a anin nga angai do na chu wangin penalty shootout thleng kher lova Real Madrid le thal tur chuan goalie margin talin Real Madrid hi an hne atula Chelsea in PSG laka chak anma mo na margin angchia Manchester City hian Real Madrid laka anma mo ve bokani Manchester City hi Premier League a antol khlu ka wangin champion tuma an elpui Arsenal an phak lona azaw vele tadeta chu wangin Manchester City tan Premier League champion no moi choi turin Arsenal ches chuala anin nga na athui ta hleya heting kara hian Champions League ka Real Madrid hi an paltlang theilo ani le zel chuan cup competition bak in nga na tur an nei don lova City hi tuna hian FA Cup le Carabao Cup te an ladama Carabao Cup hian final khelma bak niin Arsenal an ma chon don ani zan ina in khel tur dang Arsenal le Leverkusen a hian first leg a chakjok om lovin goal khat ve ve khungin anin hne tok ani kha chu wangin anni pahnia hian gola chungnung jok anom lova ma se zan ina hian Arsenal khelmola anin khel dona wangin Arsenal tan chuan home advantage an nei hi an tan chuan man thiam atul don ani ma se Leverkusen hi team huai sen an nia first leg a Arsenal laka ngei hian an huai sen zia an lan tir towa Mikel Arteta le anaute tan hian film khur atul don topic danga chuangkai ta ila Carlo Ancelotti chuan akai hruai Brazil national team tana inland tour player a kauta a Brazil tana inland ngai me lo player te po a kautel Neymar ero a kautel lova Brazil hian FIFA World Cup khel tura tana in bua saina atan March ni somni paruka France an machon dona chumi hnuwa Croatia an machon le don bok heng match te hi friendly match mani sela Brazil player te en chinna FIFA World Cup an khel turatana inland thei tura ngai te rin ngam ani tak don empty en chinna ani dona wangin apoimo le Brazil hian goalkeeper Alisson Becker Liverpool goalkeeper te Al Nassr goalkeeper Bento le Fenerbahce goalkeeper Ederson te an kova defender hian Flamengo defender Alexandro Juventus defender Bremer te Flamengo defender Danilo Zenit St Petersburg defender Douglas Santos Arsenal defender Gabriel le Al Ahly defender Ibanez baka Flamengo defender Leo Pereira PSG defender Marquinhos le Roma defender Wesley Tenkova midfielder hi an kautlem hle thung midfielder an kaute hi Chelsea midfielder Andre Santos Manchester United midfielder Casemiro Botafogo player Danilo le Al Ittihad player Fabinho baka Galatasaray midfielder Gabriel Sarate an kawani forward a ero player an kautam le deuh hleka Lyon forward Real Madrid player Leonina lona an ho mek Endrick Hikowin Arsenal forward Gabriel Martinelli te Brentford forward Igor Thiago Chelsea player João Pedro Zenit St Petersburg player Luis Henrique Manchester United forward Matheus Cunha Barcelona forward Rafinha Bournemouth player Ryan le Real Madrid forward Vinicius Junior te hi an kova player an kauzinga hian Brazil senior team tana lain lan mia lo player pali telin anzinga hian Premier League khel player pahni Igor Thiago le Ryan te hi an tela Brentford forward kumsomni palimi Igor Thiago hi Brazil senior team tana lain lan mia lo niin Bournemouth forward Ryan kumsom pakomi po hi Brazil tana lain lan mia lawani boka friendly match le team training ate an che that chuan World Cup khelna chance tha an nei zui thei mai don boka ma se an che that lo chuan
thlau thlak tur zinga an tel ngei arin om kumsom ni palimi Igor Thiago hi tun season Premier League ka Haaland ti lova gol khung tam ber niin gol som pakwa akhung tling towa Ryan hi kan soi to angin kumsom pakomi chau alania ma se Bournemouth ta ache that em awangin team lian jok tam takin an helmek ani anni pahnia hian Brazil hian base an nei sang ti an lan tira rem chang an siam sak Brazil national team kai hruai tu Carlo Ancelotti hian Neymar akaulo chanero soifia in Neymar hi 100% in afit lova 100% a afit ani phot chuan FIFA World Cup hi a khel nge yang tundin hmuna chuan 100% in alafit lova chu wang chun kan kauta lovani atia player reng hi ramtanin lan tur chuan an that lai tak vek ani angaya Neymar po hian thei top chua sela athiam thil telan tirin ataksa polo enkol uluk sela thatakin fit phot mai ro se tiin Carlo Ancelotti hian asoyani Manchester United chuan an midfielder poimo Casemiro hi chel an tum lova thutlukna an siam to kaltlang puyan tum Casemiro hian ahmalam hun tur soi chiang toin season kalmek dai chau contract aneina Manchester United hi contract ahman zo huna achua san dona tun season che hi Manchester United kor a ha to don ti na ani ti chuan free transfer in adulam apan thei don ma se kum samthum palimi hi Manchester United hian an la tangkai pui hleya hei wang hian kar khata paun noi thum singa zat lon pek hi United tran tu te hian an langai na hleya an hena la cham turin an du Aston Villa an ma chon tum poin United tran tu te hian Casemiro hi chel an du awangin kum khat dang Casemiro tin an aurual dual ani kha heti chung hian United club ho tu te hian an din na so son an tum lova chu team kai hruai lai lok tu Michael Carrick thu soya hian achiang hle thil engemoa thutluk na siam ani to chuan thil ati ol samdeu thina mi zongjong in hei hi an hrethiam vek min tran tu te atanga khatiang atong kha nuam ati ngei pokang tiin Carrick hian Casemiro thutluk na siam to hi ti danglam tir tumna an nei lo ti ati chiang thar le ani Chelsea team captain Reece James hian hamstring liam aneya wangin match 10 khat a khel thei don lova kumsom ni parung mi hian zir top ni liam ta khan kumsa ni somthum pahnih thleng dai contract ziak thar ma sela contract azia thar nuwa Chelsea match masalam a khel thei don talawa Champions League a match poimo tak mai chak ngei an mamona zan ina PSG an mi khwal tura po ain lan thei don talawani ma se rei tak achol angai lo tura beisei ani heti lai hian Premier League in Chelsea hi hremin pawn maktadwe som choi turin an tia chuba ka chuan transfer line player lei theilo turin an hrem tel bok Chelsea hian kumsang ni som pakhat le sang ni som pariat in kara khan aruka ralin thunei tu ta hriat pui vek lovin transfer thila chet an la a aruka ralin pawn maktadwe somli pasari zet an chelek heng sum te hi football agent chin chia jinga tel lo te hna an pek ni in zir chiang tu ten an report tel bok hemia wanga sum an choi pawn maktadwe som hi atam hleya Premier League chanchina hrem tok to zinga sum choi tamber an ni ngal ama a sum choi tamber chu West Ham United ni in sangni pasari khan pawn maktadwe nga point panga an choya Xavier Mascherano le Carlos Tevez te an lak lu dana dan an bot cheda wanga hrem an ni tuna an hrem Chelsea hian poisa an choi ba ka thako chung chu academy player transfer an kalpui thei don lova kumsangni sompakwa atanga sangni somni pani inkara academy player registration chungchanga diklo taka thil anti awangin paun noi sarire singa an choi ba ka thako chung chu naupang talen nei tha an lak lu bel thei don talawani heng diklo taka an che na hi Roman Abramovich hun laya thleng ania ma se chui chungte report en non le thutlinga ngaya thutluk na siam nan tura pe fel turin hun anmamo tama chuwang chuan Roman Abramovich hun laya mi kha tot boli huna antuar kumsang ni somni pathuma Chelsea hi UEFA in an hrem to bokani kha khami tum khan paun maktadwe riat point paruk an choya an hrem chan ber chu sangni som pahni atanga sangni som pako chunga an chet velna reporta financial report diklo an thelu wang ani khovel puma footballa thunei tu sangber FIFA point Nigeria le DR Congo ashrema nikum top lama FIFA World Cup Continental Playoff match anin ma chonna khan team pahni hi anin thunun thatok lova an fans ten thalo takin chet an la ve boka hei wang hian ram pahni hi FIFA hian hremin sum a choi tir ta ve ani Barcelona chon ang club president tur thlanna an nei zo nuin an thlantlin po achiang ta a ang president masa John Laporta bok an thlang tling
Laporta hian vote la singli sangria zanga ve la tangin singthum sangni zakwa somthum pali ahmuwa akhing pui Victor Fon hian vote sing khat sangli zathum somriat panga ahmu ve boka vote dang sang khat zani don hi chu vote thi ani Barcelona hian club president an thandana kalphung danglam tak an nei kan soito kha president chu tur candidate tu reng chuan club president mo phurna an chelmek ani poin an ban phot angaya an ban lo chuan president Trump thar tur an chu arem lavani chuwangin Laporta po hian thlamasa khan Barcelona president ani na ban sanin bana athelu ta ti chuan president chuin an thlang tling lea atharin president mo phurna hi achel le don ta chawani John Laporta hi sangni pathuma tanga sangni som chunga Barca president thin kha ania khami hnu khan sangni somni pakhata tangin president ani tran lea tuna thlantlin ani le tak boka wangin Barcelona president mo phurna hi kumsangni somthum pakhat thlengin achel theidona akuta Barcelona malam hun ain ngat lian chun zom don kan topic nung beratan BBC na transfer thuleng atarlan te hi soivele ta ila heta hian melin tar langin Manchester United chon Nottingham midfielder poimo kumsomni pathum mi Elliot Anderson hi laglu antum lea Mase elpui nein Manchester City point laglu antuma tuna phei chuan German champion Bayern Munich hian an be sevele ni in tarlan ani Talksport in tarlangin Aston Villa forward kumsomni pathum mi Morgan Rogers hian UEFA Champions League khela duwa tuna a khelmek na Aston Villa hian season thara Champions League an khel phak lawani chuan Morgan Rogers hian UEFA Champions League khel phak tur club zom turin input chua aril ru kani time sin tarlangin Arsenal chuan tuna squad an nei mek hi ti thatle zual an duwa chumi attention player an nei then khat hi ral antum ni in tarlan a om towa chungzinga chuan Gabriel Martinelli kumsomni palimi te kumsom pakomi English left back Lewis Kelly te kumsom pariat mi English forward Ethan Nwaneri te hi an hmalam hun achiang lawa ngai niin Arsenal hian an mani aya thazok laklu theitur an hmuani chuan anni ho hi an ral mai rin ani iNews in tarlangin Newcastle midfielder poimo kumsomni pangami Italian Sandro Tonali hian du tu anei sho hlea ama du tu hi an pungzel boka hetiang kara hian Newcastle hian chel ngei an du Mase Alexander Isak an chanang khan lo thei lovin Sandro Tonali hi an chan atul mai thei call offside in tarlangin Manchester City defender Nathan Ake hi Italian club AC Milan le Inter Milan ten laglu antum team talk in tarlangin Arsenal chan kumsomni pathumi Italian defender tha Riccardo Calafiori hi nipui transfer kongka hona po sal tumna an nei lova Serie A club Inter Milan AC Milan Juventus le Napoli ten base Marcela Arsenal hin Italian defender thangduang tak hi chel zui zel antumani heti lai hian sumtam tak an the chuakani chuan Arsenal hian Calafiori hi chel lovin an ral zok mai thei ti te po tarlan aomani Football Insider in tarlangin Liverpool chuan Real Madrid atangin France midfielder kumsomni pathum mi Eduardo Camavinga hi laglu antuma nipui huna senglu ngei tumin chanan kho don Italian chanchin buten tarlangin Juventus chuan an forward kumsomni parung mi Jonathan David hi an ral phala West Ham Tottenham le Nottingham Forest ten Canadian striker hi laglu andu Fabrizio Romano an tarlangin PSG chuan kumsomni pangami Georgian forward Kvaratskhelia hi ral tumna an nei lova kumsomni pangami hi Arsenal in laglu antum ni in thua thang meka hetiang kara hian French champion hian Kvaratskhelia hi ral tumna an nei lovani Italian chanchin buten tarlangin Roma captain kumsomni pakomi Lorenzo Pellegrini hi Juventus in laglu andua Italian attacking midfielder hi season kalmek thangchau Roma a contract nei ani awangin Roma hian contract an zia tharpui lawani chuan free transfer a laglu thei tur jinga atel dona Juventus hian tuna tangin an hel der to ani ole khatichin kha tuntuma kan topic kan soizau theina chu nile photro se